Union Home Minister Amit Shah Karbenglong Aradaphan Tharbe Kithorsi Wan Pilo. Assam Assembly election aputhak West Karbenglong Deputy Commissioner Asai Hemalong Pherangki Amai Kangni. Hanjang nang solong Union Minister Amit Shah kebang amailong munit ke ponabas Induraphan patong tekang phit. Kardom Adap Abirta lang penili sami jilihan sepi non arjik tha bertang tonpen. Kidam tang thang ni phaing koi rapor ni Union Home Minister Amit Shah denarong nurak aklamalong kebang hot Karbenglong lapen dimahasau aradakari aputhak pangdak tekang jiminipura sarpi sarphu pendanglok kibi kithi lak social radatum chitodun si Amit Shah kebangalong chitodun lo. Bonta lak social radatum kopilo aleki longdon nanglitum chinima Karbenglong life kelang aradatum. Union Home Minister Amit Shah kebang hot Karbenglong aparman rat akari aputhak chunponji minipusi PDCK KLNLF UPLA KPLT asong pendanglok kadokawe song pho okchumprana song atum kidamtang thangthang ni phaingkor rakit thomarni Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal athengno alongan resim chehodai damno. Bonda Sorkar atum pen kachitokji alamdon kapaklang mekka bederejok thang ni phaingkor rapho arni Union Home Minister Amit Shah kebang hoda bangke lamdon chitok pon pedetlo. Bonda radatum akemanga bangke bangso alamdon kachitoka hotsi hemprek alamdon ta chitok pon popusi lak amuluk chitodunno. Union Home Minister Shanang Lelia Prang kapre ka khai tumpen methang ajutang ke kan lapen lun par jupon. Mailong Karbenglong Autonomous Council CM Tuluram Ranghang Ahinpen Karbenglong Aradatum Akari Article 244A Pachon Ponang Japan Pimpurdon. Honorable Sir, we realize that ultimate inspiration and long-standing demand of the people of Karbenglong and Dimaso is the implementation of Article 244A of the Indian Constitution. I'd like to mention, Honorable Sir, that the people of Karbenglong have been agitating since 1950. The agitation took the form of a mass movement since 1986. Hundreds and thousands of people died during the movement. Several insurgent groups were born out of this movement, and many young people died due to civil unrest. Halapu Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Kaninje Pontua Tengki Assam State Angbong Monsam Kithirnai Lapen Kaching Thora District Abangki Karbenglong Lapen West Karbenglong alongsi Paman Ponpo Monsam Leavete Kaching Thora Ve Lasi Karbenglong Arlokido An Okchompran Asong Atum Sitami Monsam Aparman Hilikaman Che Upon Lopusi Ningjepon Eta uddesho hol Karbi Alongot এখন ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় আমি পাতিব লাগিব আৰু এখন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আমি পাতিব লাগিব শ্ৰদ্ধা ৰাইজ কাৰ্বি আলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ প্ৰত্যেকটো এমএসি সমষ্টিত আজি আমি ষ্টেডিয়াম বনাইছো অডিটৰিয়াম বনাইছো আৰু আমি ৰাস্তা ঘাটৰ কাম আজি কাৰ্বি আলঙত দ্ৰুতগতিত কৰি লৈ গৈছো মই বিশ্বাস কৰো যোৱা 5টা বছৰত কাৰ্বি আলঙত যিমান কাম হল আগতে কেতিয়াও এনেকে কাম হোৱা নাছিল সেই কথা আজিৰ জনসমাবেশে আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে Bangso phi radatum aning ka chithemate kachong hong prong ahem pragmatic Article 244A alam thekar julong Japan Union Home Minister Amit Shah alam thepan se kangchur kalang ipen radatum chong hong pondo Halapu Union Home Minister Amit Shah ahinpen radathenu lam theke joypona tengki Bangso aderalong ko ansi nekilong nang jima la ansi nang litumta long nang popusi non hejong helikaman kachehodaidam okchumpran asong adomaphan pachinipon la sinang litum akar ia puthak asamalong BJP sarkar ingi depen ningkan isyang nang pachun pipon popusi Union Minister Shapen lamchak chipipon से इस क्षेत्र के अंदर
चिरकालीन शांति लाने का आपने प्रयास किया है। मित्रों, मोदी जी ने पूरे पूर्वोत्तर के ग्रोथ का एक खाता हमारे सामने रखा है। इसके अंदर हथियारों की कोई जरूरत नहीं। बोडोलैंड के अंदर हमने समझौता किया, त्रिपुरा में समझौता किया, रूस शरणार्थियों के लिए समझौता किया, आसाम के अंदर 9 और उग्रवादी संगठनों ने समझौता किया और अब 5 उग्रवादी संगठन कार्बी आंदोलन के आ रहे हैं। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आसाम के अंदर शांति से ही विकास आ सकता है और आसाम का विकास तभी माना जाएगा जब आपका विकास होगा, आप विकास के अंदर हिस्सेदार होंगे। मित्रों, ये हमारा आसाम हथियार और शांति के लिए जाना जाता था। मोदी जी के नेतृत्व में Kiramtang Surihini Ra Serkep Anekan LK Advani Lapen Surihini Ra Hwepli Anekan Dong Mukakalang Rajnath Singh Kibang Hoda Bangke Radaphan Chongthe Tekang Chopsita Article 244A Nang Pachun Pipo Pu Alam Thi Ninje Tekang Thulang Bond Non Karbianglong Autonomous Council CM Tuluram Longhang Ahin Pen Article 244A Aputhak Pinpurdun Adap Abirta Thang Nat Kaninje Tekang Kedera Bangke Karbianglong Arada Kari Ahem Preka Bangke Nang Pitek Thelo Pu Asonsi Nang Mandetlo News Desk Report, Karbianglong Live. Assam Assembly election nang kate bokbo majok lakha inkoy baithalangso Legislative Assembly constituency abaha District Administration ahinpen kistekedang padopon bamtangno. Kopi ko son napen ko ansi kistekedang padotanglo ma bangso pathak kedamtang thangthang ni phai inkoy rapli arni Deputy Commissioner Asai Hemalong Pherangke amai padopon. Election Officer Mustafa Ahmed Pen ADC Manas Das Kachiphamphu ke phapon bangso pherangke mailong lakha inkoy baithalangso Legislative Assembly constituency angkang kedo avatar phai pangdakpon lapen anparta kibangji Assam Assembly election hot polling station along tinalong kopipi avarsai kipi padopon jima bangso puthak radphan pachinipon Electoral Angdong Kiti Ponalong, Kilong Ponatengke, Lakha Inkoy, Baithalangso Legislative Assembly Constituency Long, Voter upon Laknira, Surisur Kepra, Paro Troxira, Pokebra Ketong. Laso Angbong Pen, Pinso Pai, Lak Isira, Suri Trogra, Paro Troxira, Pokebra Sirkep, Lapen Arlo Pai, Lak Isira, Surihinira, Paro Sirkebra Sirkep Kepra, Plian, Longpono. Lapen kado kabe long pharo ke thamra inkoy ratrok a polling station of Haisrame pangdakpon heli toilet da aru lightor dilu kubita amar tanake amar electricity APDCL aru PHA pani to aru PNRD aru jikhini amar bikolango manu ase temoko hajar karone RAM bonwa kam kori ase 40% amar kam already complete hoise baki khini kam tonage sobe kori ase babale kane PHC aru RAM por kane PNRD আৰু আপোনাৰ লাইটৰ বাহিৰৰ যেটো কানেকচন হেতু কৰিব আমাৰ APDCL আমি আশা ৰাখিছোঁ এইবাৰ আমাৰ যেটো নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ যেটো বৃহৎ এক্সাৰসাইজ সকলোমে হ'ব কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ ভোটাৰসকলে আগভাগ ল'ব নিজৰ ভোটাৰকে সাব্যস্ত কৰিব আৰু ইলেকশ্যন অফিচাৰে ক'লে যিখিনি জেগাত আমাৰ কম যোৱাবাৰ হেৰি হৈছিলে পল হৈছিল তাত আমি এৱাৰনেছৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি কৰিছোঁ আমি দুজনে আমি বহুত ভিতৰৰ জেগালৈ গৈছোঁ মানুহৰ লগত মিটিং কৰিছোঁ গাঁওবোৰৰ লগত Senior citizen লগত গাঁওবাসীৰ লগত অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে আৰু বৰ্ডাৰ এৰিয়াত Hamren Pen Daniel Inghi Karbianglong Live Bokajan Police Station angkang kedamtang thangthang ni phaingkoy rakpho arnikang sam porphai throkra achiti malom denarong Union Home Minister Kevang Amailong Munit ke pondun AS05C 0449 Abbas hanjanang so to workrom thom kachi tokalong inut amoniraphan patong tekang phit Bangso bas kapacha tik an pusi adung arai ke thek donang atom than ponrenti lapenan parta bangso bas ke banga bangke dena rongalong thang ni phaing ko rak pho arni Union Minister Amit Shah ke bangalong munit ke thondot pen kachibang hotsi lapuson ahoni ke phoputa than ponthu Bangso bas ke bang RVRA chilangle pin pen hem chile nang jipu kate bara bang kamatha lok penajok tovar ke bang bom ihum auto phan patong phit lopusi ke thek dun long atom pen ningjepon Bangso kapatong panahot inut abang phwabangki akeng chinglong pet lapen se kilang japan tong sekot pen 108 hangsi se kilang aphan bokajan CHC longan pondetlong birta ke toka por hot anabangki arenga huke so abang phwamen klardak longpon pelang bokajan panananterang Karbianglong Live
Duarbagori constituency angkang Dolamara ke parlo longpli a skola long thanbang atum det piadang kang kirpado det pen non anta skola hemalong loke thandam japan wangwelang pusi rat pen ningje thanpachini Bangso puthak Abirta kelang panatengki kidamtang surhini rakreser ke panengkan det lothan bangatumaphan kither thep aworang ang hoy pipajer det pen pini arnianta Dolamara arlo pregjam school-along methang asai cheklemang be pin pen bainong chen bongo pirthe kacharli kachihunga hotsi methang kar bekhai jasmet loka charli au sumaratum phan school hemalong thanbang ka be penajok kanahok thedung khangjangno Kidamtang surihini ba inquire ningkan isi corona war penajok sai chiram jok plotanta aning in samang besi pending aningkan non final asat lang ketoka por nipli chok data thanbang atum school hem chiram bang be pina bangki manghuthumimi hala bangso school long kachar di don osmaratum akai ka phalang no sonsi nang mandet no Acha non ni lidak hemai tiarong LP school long sido asi mahumi me athe la bang sodium school hem lo ne mate chenonga gohali tong penchong lo ne dake varanda long lang lote dake cheno hisede la pen kangram bang mote la ke chethan thai vedalo tarik ko ra hini pen final exam chengbom lo sitame la bang so school long ye teachers away la pen students ta me la pen ave la pen pini school hem thlong lo je la bang so school hem class la sidak SMC long president do ni alang phana jing tu Aprang si Carbiang long labahin tangal fan cardom pipa jolo. Cardom nang le tu la dak ni le tu rong hemai ti pi school long nang humbi lo ni nang le tu pan choro lo. Acha laga school hem nga chenong gohali son si mandel ko pipa lo laga. La so school bang ke lockdown aprang se class doi cholo. La lockdown fit pen ke class ma se ave delo. Ati char mata wang we. Ni li chinki bom lo pu bom lo se ta me alang meeting pu nang tan bom. La se ha so pen ta ni li pulo. Nang li chiwang nei class nang than nei pun li ha so pen ta ni li pu bom lo se ta me ama store ma si chiwang we. School sumar ke bang on bag do. School sumar ke bang thong ke ra hini do. Ama store men pulo. Ama store men ke dhrubo jyoti ji pura. Acha men tu lo lai point men ngilong ga. La appointment gilong ke lockdown prank pen ningkan sine dolo. Ni chini tu na teng bang ka. Ada dak alang li class ke anang li thek long ma. Alang li ke even 1 days put ala dak class ne attend la. Ende joining report na lo chipi la. Joining report ke dak ne lo. SMC phan pine ma di. SMC phan ang pilo sita me la ne li phan ne a phin ang pitupo pune li phan tang pikpela. Ante nang li ta RJ ta thek long le lang mon onda. Muni phan RJ thek long sita me class ke thana hot bang ka RJ thek long le pin la. Lason si Sarbekro LP School Thanbang Sanjay Borua Methang Chawang Wesi Inut Dilip Tawbia Phansi Chiklo Ejonarong Suri Istihini Piponsi Pathan Bomlo Hema Ingti LP School Stami Non Puanta Inghap Ingti Kling Lapen Thanbang Dhuba Jyoti Bora Alang Niki Joining Reporter Nang Chipi Belang Lapen Alang Niphan Arjianda Thiklong Lepin Nang Pusi Nang Thandon Nang limen ko pune. Nilimen Joysing Teron. Nali la bang so school long ko pinar pudong. Nili Pan Dak President of SMC President. SMC. De master men of son lo. Nil tum ni sar atum long se ari long ni mek thang ma ke thek long le lang. Ben phun long ben thi ni jing ki long lo alang le nang che than ke amin majumdar President ke thang. Ke dak class ke en thek long lo ma. Ho wang we pin na. Alang li Nil Pan phong ya ai phong phun pen nang than le. Còn đặt tao nó một cái lông này thì number mình sẽ làm BGC rồi. Lason thak si lakha hini Dolamara LP School pendang lok humpli school hema bangki lockdown det pen non puanda school hem kampu avelang pusi rat pen ninje pon ajosi phone nang kuri lo he over phone si nang than lo dagasar ke leave and death pusi pu medical leave pusi pu ta nili ke alo sa thanda long le nili phandak mane baido hin pensi mane dak thandam tha pusi Baido mane koma baido lo. baido ke sarora timu pijibon sita baido le phone na kuri kali hala accountant rojuni baido si nili phana pachini dak thandam nai polo nike nilita me nili me thang school bang ke visually LP school hadak si assistant teacher nili claim bom lo ke dak claim dam tha polo ke osama ke na hok de ji puse nilita matha sia ko madam han respect bc madam si nai to pina potsi nilita porikha na ji phansi wang cholo Last tum students sam nai than te master phan dal bang school master phan thek long le pilang pu nang li tum staff yan pot chini ma master phan master phan nili theklong le pinla
मुथे व्हाट्सएप ग्रुप लोंग टेक लोंग के आमीन बाकी मजुमदार को नांगना दाग टेक लोंग अतें के Dolamara Penarji Sorongphar Karbeng Long Live Tikilangjun English LP School along Lo Thanbang nang toy serak nang chipusi Karbeng Long Live pen ka Homri Damhot Karbeng Long Autonomous Council CEM lapen Primary Education Department atumaphan kachoningri alamthe nang chapaklangdon Lakha Krepli Korkanthi constituency kaparlo Tikilangjun along kido Tikilangjun English LP School along Thanbang inut vedajok Lo Charlie Asumaratum Thedung kapapiduna Pinpur me labangso sekolah ke kidamtang ningkan pharo kreser kebra trok ser kebra ke thaman ningkan malam pensi pangni pono halabangso hopenta ladak lokachari aus marathon ki jum hek poke theklong ne athe teke langjun ahawar malam English school ke kangpupon chengason bangso sekolah long kidamtang penangan arni penke thanbang bang hinidol bonta non saplang nang kelia porhut inut bokolia sor Thanbang pi Rashmi Rekha Hajarka kache terega lokache pon derajok bang pharo isira trok narket lo Charlie Ausumaratam phan non satlang kapatok jia porhut abangke Thanbang inut vet ki bitikang nongajok thedung akisung chechak nang koklo Karbeng Long Life ahin ben pini nang komri age Tikilangjun English LP school along senang homri lo rak itu marjulong lo bang so school long usumar ke Charlie usumar bang ke dopik wifis name Thanbang bang inwet ajok penang lagi sung cecang nang lo pasi arjulong lo asila sobutak ni tum Karbeng Live hin pen nang homri lo asila arju poringang alang tuma akisung kosong song se cecang nang ma prangsi nili Thanbang ke hoy na headmaster bang se arju poring po to sar la nai tum bang so school long ke Charlie usumar bang dik pik ustame Thanbang bang nang li inwet po nasi kosona pensi nang lila hai sumar fan ke than pachi tangun lo pen nang li kupipia kisung cicang nang lo so lam butak thanagin hok lo labang so school along ke Charlie sumar ke dure pu ke theglong le dopik non ta peneng ala 2020-21 session total enrollment 180 do class 1 to class 5 la soang bong pen than lo nangkang bong ke lockdown da dolo lockdown khuli det pen sokara hin pen school pang putola la so kang schooling pulo la pen ni tum la so bang ke bahini dolang lo Thanbang enut hala Rosmi Rekha Hajurika Baidu ta dolang la so ke alang li bokulia pen sebang bom cita non purikha po sadlang ke en po aprang alang liphan transfer pondet amara ke non bang ke nili nuwet si osomara tumhan sadlang ta enang lo stamedla sadlang ke enlong bang nili bang pinangan cepat duk nang kok lo yo mana ke cethakra bari we cethanra bari we mana pen hala sadlang ke enji osomar phan karju nangia puishon mokhata ke selam along ta mana cerabra bari we nili nuwet si un an claim lo ta pinangan pacun lo pinian ke Lasi bangso kisong pen nang pajok sedrak nang chipo puthak nilitum Karbeng Long Life ahin pen ka humri damhot Thanbang Joy Singh Inti SMC Amaipu Sukur Singh Singnar Rongasar Rup Singh Piso lapen bangso school long kachatoy dun api podum arpukido Karbeng Long Autonomous Council CM Tiluram Monghang Education EM Jagat Singh Inti Korkanthi Constituency MEC Mati EM Raju Tiso lapen Primary Education Department atumaphan kachoningri alamthe na chapaklangdon labangso school ke parlu arong mate kaptiso arong asar itu mendak nang sitong nundo la salang lepas sampe arjuglo nang labangso school long kidu kisung buthak mate lo Thanbang kadure pe na jok sumaratum ke Charlie kidu kisung alam buthak arjug sinang te rong asar labangso school long lo Thanbang kadure ajok penangana osumaratum ke Charlie nat kisung dulu asila bangso puthak nanglin pen kupilo pagi nili pini dak taring koi rapho Thanbom alang li LP school long secretary di Thanbang alang li intia sangho ke hai alang li nili tumaphan nang pechini lo nili dak kati sorong arong asar lo LP school long nili ta bihek thiek pen sigi thekdun long lo
athe la so school long student pa bangke osomar phan ke kidure pudak abe pinla ladak nili ke thek don long an sitame student ka lang litum ekdom ke khang masiku ne student do ke non bangke la exam pora dua bang si student abe der joine man nili hin penta ning duglo athe student ke ong pen non nala exam duhu bang ekdom ke thana bang lang ling ti sang hoi nugat lo nili tum sitame dak minijing la so school lo minijing nili tum do ana tum sitame ning duglo apen la student an apia po tuman sitame la so master ka ve joine nuvet master pa joine marla student dum guardian dum an sitame aning duglo lang litum sitame ko son sila inut a master like chethan pachetang un kumabu dong muka pen samsung inti Karbeng long live Dr. Pinya Adap Abirta ke lapas kang tonik lah domi thangmi kardom